svima ljudi, ovdje je Miloš. I da, samo sam htio da vam kažem, vraćam se na snimanje nazad, opet redovno. I sada sam morao opet snimam video, zato što mi je sad bio kočio internet i morao sam sve iz početka. Tako da imam. Ljudi, sljedeći video izbacujemo još jedan gameplay Brawl Starsa i vi pišete dole u komentare šta želite sljedeće da igram. Zato što treba neka dobra ideja za video, pošto je teško puno. Malo je to teško, ali i dobro. Ako hoćete neke izazove, pišite dolje u komentarima. Ajmo počnemo. Samo koji ću sada da igrat ću Haste i uzet ću, neću Haste, nego ću igrati Sage i uzet ću P. Da, vjerovali ili ne, imam P. I sad bacite svi dole ako hoćete, subscribeujte se i bacite like na ovaj klip, jer ja sam se stvarno ljudi puno potrudio da snimim ovaj video. Počeo sam da ga snimam i zajebao, izaznuo mi internet i morao sam sve iz početka da snimam. A ja sa PEM, ljudi sa PEM prelako da igrate, znači predobro je sa PEM. PEM je prejaka za Siege. Samo koristite u Siege-u, u Duo Showdownu, pa nekad može da pomogne, ali ne uvijek. To što heal je bez veze ponekad, jer ima puno ljudi koji kreću na njega da ga uništavaju. Pa je najbolje kada imate samo u Siege, zato što u Siege niko ne može da pređe do ove linije sam bez bota. Samo sa botom ljudi mogu da prođu ovdje. A možete i vi sa healom, ali je preteško da ostanete živi. Ja vidite kao ja sam sad htio da aktiviram shield, ali nije to pomoglo. Ljudi uglavnom neki htio da ne uništi heal, ali nije to moglo. Kako je dobro ovaj radio, bravo! Baš si dobro to odradio. Ljudi, ni pozrazno ovo nije bilo dobro što je sve dao ovoj naš liku. To kralje, pokupi sve. Ja sam izvijek sam malo čutio, morao sam se koncentrišem. Inače, ja čutim da bi se koncentrisao. Ilanu vodim. Ilanu ćemo skoro da izgubimo. Koliko još botima? Jao! Tek dira! Tek dira, bozo! Brate mili. Tek je taknuo ono. To ubio sam. Ja njega i on mene. Prelako za mene. Hvala. Samo da ne počnem ovaj video. To što pa nekad nekim youtuberima izaleti tako odmah iz usta neka ružna riječ, neka psovka. Au, ubili su me već. Kako su jaki, brate. I to je prejaki su. Jao. Ne, ljudi, mi gubimo ovo. To što su oni ladno bili uzeli ovako. Ladno 4% mi ostalo. Ljudi, ovo tu je 4%.
Lana, gubimo. Gledajte sad ovo, ljudi. Mrtvi smo. A mrtvi smo ljudi znubar. Moram ovaj video ovdje da prekinem. I moram ovdje ljudi ovaj video da prekinem. I ako vam se svidio video, bacite da sub i like hoćete. I mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!